dor bagori lakhain koi ra tro ke parlo langthoi thepi pen kai pholang so towar radatum kedam ke bang kisung Kardom pini ni real kenis Karbi Anglong than bon bang puthari sabilang tuan non betang ton penar ponitha kai pholang so mate ko kajan pen langthoi thepi atowar non puta sarkar pen thangnat akerap ta long lepin na la pen pherangke kahumri da mahod radatum nang chathan do na tengke nilitum langthoi thepi ke do ke ningkan phokep an lo ke do setami piniar nian ta nilitum aphan thangnat kerap ta long lepin lang Sarkar humpurti ta kelong che theklong lepin lang lapen jasemet nilitum kisung ke tobar ke dam ke bang henlo kisung nai athe ke sole che ponji ta ke par phang pon lok si se chelang ahem pale ji lapen penang atum ke kopai ke lang no pena jok tobar e beng an kithia tum ta do olo jasemet ke swar lo tum usu chupa the atum si ke ong puta nang thandun La penili tum jasimet ke chuning rike sar MSc Richard tok dia phan chuning ri padik rinlo nili tum aphan nangin jing sora towar prabjin pen nang hopi dek thana pen nang lihin pen jungjung pen pusitame nang rap papra vek tha puta hada kedo arat rong photum chuning ripon pedo tarapung pen ningme tibung nutikimi news Karbi Anglong अच्छा सरकार पे ना तो हमारा बात सुनते वाला mate naga matha thip pen na jo matum ke bangi ghonta an ada na soka hampilo na tum pachini ge Arnam pen chepa mesen tangte kisung pen jokji la sonsi pini long sing dera ahem sining ritual na maphan chethok chepa jirpon nijang Karbi Anglong nutun khelani dera arong sining ritual se karkli along kachetong manpeng kedo longri habekong dongkamokam joising be lapen kurusar chandra dera klengsarpo joel dera klengdun rajuingti bangso se karkli nangkok mate chethok chepa jir nangkok lake ili so Karbi atum hako pen fisar phusar nangke ja rona teng pensi nonpu anta klempon nangkok inu davo phong wo phong ke thom papleng pachok vek nangji pura lason si pini longsing dera alang lita pini an ke wo phong ke pleng ke pachok lason si ase karklia anta me et lapen wo mud wo kan satame chidip chenep ave lapen ke long hong angthe na long angthe ke klang ateng ke mi phun mi et lapen piningkan esek thangnat katorata aveji pusi kurusar lapen habeatum radathengnu klardak pen than pachini pon pini sining recho karkli along horhak pho kenang sot la sonsi prek jam arong pen horhak kewan horhak nenu jengkha deramukam teron hempen phili horhak deramuk teron hem ingjir arlo boithalangso behem arloso anihu borpu ronghang hem kurasar rongphar hem wan pen aning me et pen nangpale dunrenti news report lutikimi news Karbi Anglong
si hok pe dalam angke lalo ni ditum pini ke dak bopong dak pi jud lo la si aro pi bangke jon pli la pen ke dak nili punu hem lo walang li longsing dera la ke nili punu lo rong asar lo la si pini dera rong arong amen bangke dera rong lo amasi la dak pini habe gereng sini tum ka sohang lo la pen habe gereng tum ta alang li tum ta nak si tong dun lo la pen bortimen ta nak si tong din lo bortimen alang li amen punang kok lo long ria sa rong bong terong ta nak si tong dun lo la pen BHB ta nak si tong dun lo pen dak pini ni tum dak dera rong la so as sekar kli barit he barit e sini ro cho abangke ke claim tam ke mesen ni tum ke kacu claim kacu dam anta la anama hir jume basi kacu hang kiri ke hang anta joy pik lo la sini tum ke ning sam pik lo barit he barit e sini ro cho nam hang kacu thok kacu jira bangke la si nili tum bare la jadi gitulah tirika mahin pena bangke nili pan si than thek chat po akunon guru sa dolang alang li pan gumun mukan mana bathan tu ina long nangli guru sarlogi labang so aphegang tin la phai la bumut bukan alam ki bang than thak son son ne ini asekakli bumut bukan ke mese thang kisungi ke boi non eprang bukan ke thang ka khithana son ave tela bumut bukan bang ke bumut bukan ta mesen lo ni pha la long hong ang tin along bang ke son son dai lo ang long hong ang tin along ka mesen lo kini da so charki chuki yudet pen thang akisungi ke dak thang amek ang than thek Pini ar koi ni phaing koi raket thomar ni Mahamaya constituency kapar lopon Bampathar polling station kapar lopon thoiso timung arong along ihum agriculture asai campaign kapanong pon market set ahem KAC lunsing teron ari deng pen ingpu pipon laso phi langtuk tiso arong amekar khonsing tiso ahem achataya long doning koi rahini Congress asong pen che oponsi BJP asong along che pa ogdun anparta halapu ramsa tokbi pathua klamalong kapaman pon amaya long dhenta rong pi arong lapen ramsa tokbi arong pen doning koira trucks Congress asong pen che oponsi BJP asong along che pa ogdun si KAC lunsing teron ari deng pen deng pon bangso maya long Man pen kachatong dun KAC lunsing teron Mahamaya Mandal Committee President Purno Ingti Babu Tiso Kursing Timung Lapen Phibison Crow pen Chenglok penang an kithekiding atum chetong dun si Ingsamjin pen Pachun ponsi Halapu Ramsa Tokbi arong lapen Dhenta rong piarong atum aphan pekar om KAC lunsing teron ari deng pen Pajir Ponthu News report Lutikimi News Karbi Anglong Anding kang sampai lasi pini BJP longan alang likun nang cepa obungo lasi alang likadu kami tum pantame ni tum mundol komiti mate lokal komiti lapen IM sarwin pantame alang likun pan suri akal tum pajeri dio lapen ni kang sampai alang likun panteng konikon slogan deh भारत माता की जय तीन आगे लिखा है ला भारत माता की जय बोल दिए कन्ना लिखूंगा दे भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद सोना खासी कामसी इशू सोना खासी महामाया यूथ कांग्रेस कमिटी Assistant Secretary Tero, na mitari lagi dari Cemino, Kasen Tero, Kanto, Anggir Kanto, oh, Unil Rompi aku tetap, Lupa, Mensin Hansi, Alang di Kanta, Ewan, ini tuh ada joining dia, closing crew. Closing crew kata Kongres belok his amoy lilik ke doa cingrum pe putira pe hailo nang BJP apa wangnang Mahamaya ke
Botira pe hai lo nan BJP apha Kacing hansa lungsing de ron aphan pe hai na Ini tumalo rika cinthur ki apha Kacing hansa lungsing de ron aphan pe hai na Ini tumalo rika cinthur ki apha BJP nang kacari kacisa Lapu anak era ini cuma Lasirang nang mahamaya doa Cingrung peda ini sidola Botira tehailanang BJP apha Botira tehailanang BJP apha West Karbi Anglong District Middle Langmipi Ingtiarong Ari Sobasa Seng Pator Alang Li Kedamtang Matijong Achiklo Ingkoy Runner Cap Arni Corona a Vaccine Second Dose Kachipidun Penajok Kekang Barpi Barso Kedam Un E Bangso Putha Kheroni Model Hospital Along Anse Chelang Damlo Bon Setame Ladake Langun E Pupen Dipu Medical College Along Ansi Pachelang Dam Toilo Bon Setame Alang Litum Arideng Tangka Maha Kavedet Ajoini se Chelang Dam Thekthedet lo Lasi KAC Kachariatu Maphan Local MSc Pawan Kumar Rai CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Chuning Ripon Padu Alang Litum Along Kerap Kapajir Ponji Ninghang Atum Alang Lichor Karing TP account number 74200 1000553 Along Kapajir Ponji Aphan Chuning Ripon Kheroni Pen Sanjoy Keling Lutikimi News Karbi Anglong Limen Seng Pator Idu Lili Angbong Idil Langmeki Tiarau Subasai Lawan ini Meneli Pisu Kidantang Natiyong Aciklu Ingkoraner Cat Arni Corona Second Dose Pinang Pisi Rong long nar satu bang lo Nili tum kan nili ya tadi kado we do cikti ra ba do sita mesin nili pandang sona isya bimar nang naturi lo lo sedang kang idet lo desa daman idet lo dan takana abang kedam idet lo latena so pena yok Ini thi terang nó đặt lò xin nó lo là đặt cái sự tình luôn đặt lo thu thật tình nó mất thành sự non tình nhà này hala suar ni hotel ta an se dapat pusi सरकारी hospital long mentan ni sitek lang nam lo sa halat suhut asas timung sar tamek Kena सरकारी hospital lo cepat lang namin. Da model hospital kironi. Bisa timung sar pana teklang lo. Mati timung sar bang pulo dia di kulai ponoi pusina pun ke korod. Mati khokcha ve pin mati ni hem tot bolo mo. Panta silang nami langsung. Las nili hela kisar lo. Nili hela ta yari ajar wala ilang bang wai bi bang be tangka wala son kapre chu yo chulang nang kita le si itu Ama siena liram ro hang alang le itu ini kan सबसे बेहतर स्टाइल इलाम पॉप पसंद है इसलिए चुनिंग दी ना हां तुम मत ना पहले मिली चुनिंग दी लाई Ini berita kelan sigang ton panig lo lai bom tami LK News Karbi Anglong